Ba binamane katalaki an bi usif Yesus tabu ihita pensona hetanu ana usneno mesneno nakona ay malakit at onen amo usneno am tuntaku kay meki homos manak nino henati intana hinem hainekam henati hay mihin sa alhom lumimani okete hay mo emituin amin. Babi naman katalaki hay mimlil na tuin taikutin at bi lasi nuan usneno nanete kanal YouTube yekabe GKI uap meto so it usneno neukit an bile kumatabui mabitin ako sulat Roma nakantin elabonuba mese talante elabotinu mese tema nuan neno i lumluman ay malakit kiustake ela bonubam ha ay natuin halinat wisneno lean feniusin lumluman mansia nalekuan fan nok wisneno natuin neno anan Yesus babi naman katalaki ato ni mese an mu isalit he an sos noso feu inikiluit ni funatun mese ni osos anoso henarokap isalit leka nuasinatef inaton insalit asosanoso nakamnak hombitikum nosomel homlomemani inan malin natu inapini noso feu lumluman an matom no klasi honis mafefane Paulus naton kitnak abalbalat an fekit honis natu in manekan lenak lilon an bi usif Yesus kita penihonis kana tuin fahit taos moet alekot on letenat tok Israel hit okoke atan hai wisneno ini plenat hitenab hit molok mahit moet tanawatani teke papinan in lomin papinan in fulit mapapinan in salit natuin lasinane hita kataklilefa wisneno in meusine natuin hitat nautatuin lalan mis okan hit kata iku fa toklalan lehene kikit neuhonis mafefa ne Paulus naton kit leka hit at lima emat olel wisnenonem maantu pukit inamikit intuntakukit infekit honis fe mo infekit hatanis feu in lekit lalan lehet nautatuin wisneno ini menaikkan lenane nem neukit anbi usif Yesus lean fekit heta feu henanono hitmonik saksit lai na ton kit tenap feu leka toslani an mo elasya lekot nani an fani on sion manit ni obalbalat in manekan hitnek hit akbian na tuin hitetaklile wisneno in manekan lenem neukit amin ay malakit at onen amo wisneno haim tutit terima kasih na tuin on fekenek feu henati hay may bayna hay monim na tuin lalan lehom lek mani amhak mo kay usi nek mo mesep kay na tuin hay kamuy fabif matanef hem na tuin lalan lehom lomi mani amin kay samniken hem like subscribe mambatin nuani niuhi ambiansit. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.